Haduk shis pak shipongut ki nong seng kam seng jam na keleng geri lum khasi bat jantia kila yok diang ya ki sernot ban pensisha ba kila pendep ya ke jing sya hikai halor ka kamri sniang ris iar kabane Andrew singi lenter na duk ka nyu tarik haduk khat lai tarik nailar. Ya kini ke jing ajing hikai ka batip kum ka livestock development training program in poultry and piggery farming la penlong da ka PT Din Dayal Community College and Skill Development Center Wayajer ka Constituent College jong ka North Eastern Hill University Nehu. Ha kejing yalang pun kod ya kini kejing ajing hikai ka balalong ha hall ka Din Dayal Upadhyay Community and Skill Development Center Lawan ban sam ya ki sernot da Deputy Director Planning Directorate of Animal Husbandry and Veterinary ke Sorkar Jela u Dr. Penhunlang Belakwar ha ka jingedon lang ka Additional Deputy Commissioner bat CEO ke Jawai Municipal Board kong Divi Lingdo u Principal u Dr. FR Sumer bat wahe shnong wa ya jerma sanwat ki lalu na lor kiwei. U Dr. Penhunlang Belakwar ha kejingkren ula kentu ya kinong ya shimbenta bakin pentrekam ya kejing hikai ke bakilayo bat ru ban sedang no ya keni ka kamri jingri kenang bakin lak ban yeng halaki jongki kejat bat bakan long ru kalat yok kam yok jam ya ki. Ha kejuk kepor ula kentu ya ki bahasua bakin shim ya ke kamri sniang ris iar perkat janai bha batwat jing mutru halor ke jinglong jingman ke yau kahan omban syubut teneng namarkan ya lampen ban syak ke jing nong. Ka kong Divi Lingdo kalayaro ya ke jing persyang jong ke nehu bat ka DDUCC ban kersyani ke jing don kam bat ke jing angnut jong kinong rep bat ki samla kathan. Kala aji mutru ya kinong ishim benta ki badan jing temu ban ris niang ris iar baki day ban 3 minut bat lek huj lek subaya ki jing ri jing dum kenang ban yada na ke jing sapriang ki jing pang. Ki riu syampang ki bala ajing hikai ki long u Dr. Rimiki Suchiang Technical Expert Animal Husbandry and Veterinary KVK West Giant Hills District bat arngut ki nong ri jing ri bala pau ke district kentup Uma Yuanis Lingdo bat Foster Karshono. Kanu keba pi pitmu ba pensim karai ba pen ri namarla pi sulong sebut terneng kum tu ong pi le long wir ma song no kan flok ke iru di long ki break ba long focus shwa ba pin sedang ke ngale di simen okay menta fila dan technically la yo leng bai Dr. Rimiki ila batai fi kumno ba fi de ba pin le kuno pin ai bam kinu ki jet sniang ki species ayu ka bam ayu ka yeng kesem ke demen long ke bakum no tama fi demen perkhat bha number 1 kede ya ke marketing mo pendari ki siar shubu umta fi ri siar broiler ki siar bamdo ha ke ceka ke bam yat ba pimla die haba ha ke jing shisha ke demand ke bun ke peleng tiga kan kelong ba bread yu mol naik mat kisniang sha ke jing trace tom jo fi rune kanumi kapisa ba fi invest through finumla ba fin recover ya ka tinga suggest you fi first and foremost shwa ba fin le ek study shwa ya market mo na ya but terneng ya mentali man chong no ni kumgi sasor le ti kebadan sebhoi par khoi kham don kham em ki don be ki farm houses sebhoi kiri you ngai le di rumo ngari tu support manga ngari pre you bang gain experience ngari sniak tinga so thu rang tu ba fin subut terneng kamlong ra ki badon pisang tem lele nrai fi ba fi tmu ba fin yeng ya jong ki kijat pada fi hap long focus fi hap long tiap tip fi hap tuat jumud ru ya ka market kalong kumno ni hang ding la don lupa ka market kumbong i jong i ba neru la don lupa ka demand le ka babun gimla bangin pendap ya ka demand nrai the point here is kumno ba fin tap ya ka market kalau don't lupa pihak mentap ya ka mar sia kreatif ni kum chong i headman i ram asnong ne ri long ba bamdo to fi ri mentip pada ya ka market number 1 but ya ka number ba fin tip ya ka market fla song thu ti ba fin chibu la reviews yang kat hada bun he aku tu por ba fin di begin ya bamdo ti kaya fi onong la like itu ipor pada tu kemut hey fin di abdita di han file ya kenu berbor di definio no mara femio no kemudian jimto hi finile mo to next saya kata nganung you
cam keren iu ba dia pila da lengba ka training ju fi menta pila so thu kin yari kan ni let's say yang ansim example use yang penkha di lengba Dr. Rimiki ru ila aj jinghikai ya fi kumno ba pin ri kidawai iu ba pin ai nang ta pada ru kabam iu ba pin ai ngak syukwa ban jur ya kawai ka kentien ke bai ong Dr. Rimiki ne biosecurity katharai ila ai jinghikai ya phi chpang kata ke biosecurity tamang syukwa ban hang ni mar le iu hakini kisnam balala kidan kutu ke jingpang klam jong kisnyang mo African swine fever kani ka African swine fever bam juran koi apo ri India ru kanang sedang nang ni na north east jongi ye kisnyang kani jingpang kamdon dawai kamdon tikar season kelawan ula kempang uwe usnyang hakasem jupi chuo finish potli ngan IP de jing to within sitayo pro potli kala kin khalam lo chuo la di ki nyang keme beran potli chuo ki kha potli ki kun snyang mo la pide yo kun snyang san hajar uwe potli san po hajar multiply do da kamu kata bila loss dia ngakwa ban stress ikani ke biosecurity mo kena sedang kenu ke farm na syai so bha wat sya ya no ubriu bana syabar bundrung farm jong fi la kadai farm snyang ni ke farm siar kesiar li kan mau bakadai ka jingri ke patolot ba kalau unta ka siar fi imen step iklam iwe kat finawan janmiet ani kini sa spotli la klam kan finum syan mo Walisya, ya pinabu briuru uban pek gitu ban aibami gitu ru sumpah pikir ya kijuti. In fact la fila li ni okay ki farm ba he li ni pa pon de uniform unwan tu kliang kijan kinep room dak tu ko ba uniform ko ritik tang ha farm. Toy inumla bale dok ta bot kan mau kijuti. Pi pin le subo filai nyom te yaw musiang tu khti lekilaka ngam tharai finrong di tu kijuti spok kamra thia pinum rung re sai jat shwa pin yu surung kamra thia surung kamra ba kumtaru fi hap perkhat ya ka farm ju fi mo malung ba kitu kijuti pi kinra ki pimla fintem kinyang jingpang kijai mentali kita tu virus ma fim i khaman di uni African swine fever ru ngasu stress African swine fever makade ketuk bagi padon mo ke jing sumar bobiang ngila ban yada tang larang idon ke biosecurity ke bobiang ke ingata biosecurity pada ko moong menne pada pe ye ke barung bomi afam jufi wan kinong dis nyang kinong thit senyang le nong di kinong thit senyang le pikir bha ulawan ka farm junga nomor ni station kasih hilsi cha nyet ba dia no wan tu nong tit sniang mo support surpai ki sniang ju fi ki kham he ki kham plung irang ta ga jengget mo ti ulawan asem junga sniang ki pang ala support to dan bok kini kenang jam no kin yu ta kenang kham he to ngawan hadis benai to long man thien to dik sa ka farm ju principal sniang tu betip top sebandino lawan sebut lah sebiang sengai tang hadian kat no kijongat kini yu kila apang yu kila yap untuk yap ukta yu jong ini kan belong ready ban di sedang kayap di sengubha nomor beli yu tu lah serput nang senyang junga ke pepang po ya sem ini pula serput nang senyang juni ba yu kumba ibi teh di sengubha lada long bala wal isya lada ladi ke por ba pindi let's say mo fi hakasem jo fi plan takadur pila panwan ra no ikti ki khun snyang ni tu snyang ki bara sngai kam sab khmat walisha kin rung skam nin farm jo fi mo te kum juru ya kasiaru hakata kadur in fact kasiar li kalong little bit you nomor berkadan ketuka ijing pangru na kasiar avian influenza biki ongmo ketur ke bayabit subriuru di pihak husiar ita ki mo mendai bangat he pjamu ban ong bangat penting yi fi ba kiniri kini it is part of the protocol of fidan farm to sakui da ngamut ban ong mo barubor
haba nga dan ko opportunity menteri ba government of India mo tengin dalai kini ki training kini ki EU ki bahe bang si don kata ko wi bangi ong networking night baru kai participants ni EU mo marsen wan na keleng keri India beri ki wan foreign edu keren tu networking babung mod EU babung mod ba pia keren iwe isim phone number tili kamle standard ki ID card mo business card exchange gitu bafin yo ke i ke jingmon kadai ke bapi pinlong pinya itu pisau ya jang mo ti nakaliang jang aku mengoong himne baru kiji keren kiji ikai kilayo lun te ke ai ke banga sikwa ban kentu hangir ki kalong bahwa ngadu mene kila ki be keren kila kentu ye pi ba kebedon kam kadai ka jingi aisha bat ke jing tresi tong Klem ka jing Aisha, klem ka jing Tracy dom, kan mau ba ki ai baro ki bangi sedang ki bangi temu ki long le no Ka jing Aisha ka de badeng kong tam. Mde ban om Tracy kayo yang yo mdan jing bi o kam biang kane kam biang ka kai Aisha na mau so jong ka jing Aisha de bathiang tam. Mo ka bhai ni ngatip kam de ka besuk ban long ki Aisha ka no kam re nget yang ba kalong shisha kada pila hi ban sha ki tre shi tom nadu min sin ki ya ka kam de ka mot pin poi shisha cha ka thong jong ki jong ki benda ki don to ki nong ram le ne ki ta ki nong sen kam ki ban long kita ki nong sen kam ki entrepreneurs mo ki bang yong ne ki ban sen kam hadin habot tang ya la dia kin long ro kita kin nong ai kam hapo jong pi ak lai ngam ki bri kila perbo ban ai kam kar no ka jing kemen ban long kita ki bri ki ba ai kam len ye ki wei pim ki mi len ti shu nang no ngai ki ai kam lang ye ki wei ta ka jing ban to ka ya kum ta ki ai kam arngut kini arngut ndak lanang ki tu ki wat ki ai kam salai ngut ter ka ya ta ka yu la de nilong shisha kum ta baro ka kam ha ga ri jumi undan ban wan ban kenishu ngin tray dalam kajong ka kti ngin tray dalam kajong ka sep dalam kajong ka jing minot baga ni trading jom ki ba piwan ang ni bakal sukut tang ba piwan bamja ni dan tang pa ni pintu perlok nama runsin lok susi ba tolong uta don na si ai training ek center ba ya iki kita sama ki one training andre kalau wei geskipan ni kinang let yang kinya taksi yang kim sedang mereka Namarga jinglong hijongi kibriu kasi jente hijongi ni long bangi kuai di short term investment. Gintre unta ban benmi ikwa ban yo kata kanong. Ngimde ban pakha unta namarga kam rejingri kadi long term investment kan mau kata ban haba fikwa ba pinkiu kinon kam ban invest kalde. Nabaga pikulut nalade pisutu ye kijinge ba pila. Pisutu kijingkulut namada yo da pisu yo geskim kinon stu. Namarus Tapi belum ini usap tapi jam kata kalau ka ya lapaki tapi stu tapi mari jinya baru umne dengan belum ini ngahap stu menghap resto. Nama harga distrik jongi kumbangan perkenal di Syam dan Joy kumbangan Pak dan Joy bu alajar kapras ini. Malah itu por di don kaman yelam ini exposure visit kursin ni hab yelam by sini time umroy. Lalu situasi di distrik yelam khatam searaltisi. Dan si ICR at kiway ki center nrementa long kabas tenan bangi lapun kini entrepreneur abangi kren menta namar pun sini don kita small and marginal farmer niyo andre ki don kami kita entrepreneur namaga terri jong ini don kita thong bahwa arja song niyo apmar nirbhar bharat dane ni devan long kata develop nation banglong ye kata develop nation ko thong tong sarkar tang mutba iway ni devan long kita entrepreneur Dingi ong balong entrepreneur kumbo bangin ai kam ni weru mde bangin utang lete ngaro dai dongre nasno tho ge jinge nore nama tintin rustak kisiong tam ta batharu sia basmu tho ge jingpang tengnya basmu tho ge jingpang haba usia tharnya tengala long kupai negi nore ke belaya ke ma ge jinge tengah kwa banina ye ge tege mama ge jinge haga jinge tege chongi Tengah hak ni kepor siapa dengan siapa?
Ngakwa man tentu ya bi. Ba pim de ban sting, ba pim de ban sting ya kakam. Pili ban kamau, ba ngadon hang ni. Na kapenta kajing bahasa berasa. Ngustur kitin parai kong, we are here today for a better tomorrow. Ngakwa ba pim suto, ba pim sim jadi kajing ikle. Pidon hang ni ngado kanyum teri, jo bana bapra, ada menta kasi khanla teri bana bapra. Na kapenta kajing bahasa kalawai jo be. Simkia le bahaya kakam. Ngaban biar wala kam lesu kapor mangani kaya bi, ya kajo skujo. Andre ngaban ya bi, semua bah ya kakam. Semua bah burom ya kakam. Le bahaya kakam. Ngasih tahu ya bi, ya kakam kumbi ya kasamla. Fikir mau? Ya kakam kumbi ya kasamla. Ya lah sih, belanja bi, pun pempadon samla, bisa nak ya kasamla ro. Ya bidon syara kakam. Si bahaya kasamla kumbi ya kakam. Rada bidon syara samla pempadon kam, ya kakam kumbi ya kasamla. Ngai suhu kata, le bahaya kakam. Hakana kuno, kakam ba pitrai, nada pilih bah, tinyo kono. Nada pisule mulo mala, tinyo mulo mala. Kema wat pun le no ai kani ka caka. Kala kani ka caka hane la pun kre ka pata ka chopi. Dia ka cintre siton. Jeng kiri urang ba ke penya kani ka kam hane. Kibala pli kala nanti ka pata ka jama ka chopi. Sitio kila pulu bat kor. Bat kila penbiang ni bat ka ba ka di hane. Ngim dia berleka. Ngasih kau ni pikum no bang ajarin ngong time is money. Make use of your time. Wat berleka ya kapor. Punon kam hok ya kapor.